салом дуруди бепоён ба кулли мухлисон ва ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дар рӯзи муҳим барои мухлисони барселона, рӯзи интихоботи президенти бошгоҳ дар Камп Ноу, боз як интихоботи дигар ҳам баргузор шуд. интихоботи қаҳрамони бозӣ ва ин овоздиҳӣ бидуни баҳсу мунозира ба фоидаи Рафиня анҷом ёфт. дар бозии даври навбатии Ла Лига Каталониё Севильяро қабул карданд. меҳмонон кӯшиш карданд бозиро бо тартибу интизом оғоз кунанд, аммо нақшаи онҳо хеле зуд вайрон шуд. Рафиня ки он рӯз гӯё дар рӯҳияи маъракаи интихоботӣ қарор дошт, қарор дод овозҳоро нақ бар қутӣ, балки дар тури дарвоза ҷамъ кунад. бразилиягӣ 3 маротиба дарвозаи Севильяро фатҳ кард ва ба хетрики худ қаҳрамони асосии бозӣ гардид. ҳар се гол нишон доданд ки ҳуҷуми Барса дар ин рӯз на танҳо фаъол, балки бисёр дақиқ ҳам буд. Севилья баъзан ба муқобилҳамлаҳо мегузашт, аммо хатти дифои Каталониё имкон надод ки меҳмонон интригаро зинда нигоҳ доранд. дар натиҷа Барселона ғалабаи боварибахш ба даст овард ва агар дар толорҳои интихоботӣ барои курсии президент мубориза рафта бошад, дар майдон ҳама чиз хеле равшан буд. қаҳрамони рӯз Рафиня хетрик, ӯ барои мухлисони Барса як нав тӯҳфаи интихоботӣ шуд. бозии навбатии Манчестер Юнайтед барои мухлисон бо хабарҳои хуш анҷом ёфт. деҳои сурх дар майдони худ бар Астон Вилла пирӯз шуда, мавқеи худро дар зинаи сеюми ҷадвали Премер-лига боз ҳам мустаҳкам карданд. қаҳрамони асосии дидор мисли ҳамеша Бруно Фернандеш буд. нимуватгари португалӣ дар ин бозӣ боз як партофти голсоз анҷом дод ва шумораи ассистҳои худро дар мавсим ба 16 адад расонид. бо ҳамаи натиҷа ӯ ба як дастоварди таърихӣ ноил гардид. Фернандеш рекорди бошгоҳиро ки солҳои дароз ба номи Дэвид Бекхэм тааллуқ дошт, нав кард. он рекорд аз мавсими 1999-2000 боқӣ монда буд ва бисёриҳо фикр мекарданд ки шикастани он кори осон нест. аммо капитани имрӯзаи Юнайтед исбот кард ки дар Олд Траффорд анъанаи беҳтарин пасҳои головар ҳанӯз зинда аст. ҳамин тавр Манчестер Юнайтед на танҳо 3 имтиёзи муҳим гирифт, балки боз як саҳифаи нави таърихии дастаро ҳам навишт. ва агар дар солҳои 2000 мухлисон аз пасҳои ҷодугаронаи Бекхэм ҳаловат мебурданд, имрӯз дар Олд Траффорд ҳамин нақшаро Бруно Фернандеш бо маҳорати худ идома медиҳад. дар Ла Лига гӯё қоида чунин шудааст: агар Реал Мадрид ба майдон барояд, тамошобинон бояд ба як голи зебо омода бошад. ин дафъа ҳам истисно нашуд, ҳатто баръакс мухлисон ду лаҳзаи воқеан шоу диданд. сафедпӯшҳо дар бозии навбатӣ бар Элче пирӯз шуданд ва таъқиби пешсафи ҷадвал Барселонаро идома доданд. дар маркази диққат боз ҳам Федерико Валверде қарор гирифт. нимуватгари уругваӣ бори дигар номи худро дар рӯйхати голзанҳо сабт кард. Валверде дар ин мавсим ба як силоҳи доимии Реал табдил ёфтааст. вақте ӯ тӯбро мегирад, ҳарифон аллакай медонанд ҳар лаҳза мумкин аст зарбаи хатарнок сурат гирад. аммо лаҳзаи аз ҳама ҳайратангези бозӣ ба ҷавони турктабор Арда Гюлер тааллуқ дошт. ӯ қариб аз нисфи майдон зарбаи ҷасурона зад ва тӯб мустақиман ба дарвоза даромад. голе ки бештар ба саҳнаи филм монанд буд, на ба як сурати оддии футбол. ҳамин тавр Реал Мадрид 3 имтиёзи нав гирифт ва муборизаро дар ҷадвали чемпионат боз ҳам гармтар кард. таъқиби Барселона идома дорад ва агар бозӣ чунин шоу пешкаш кунад, ин пойга то охири мавсим ором намешавад. шаби гузашта дар Барселона баъзеҳо хоб буданд, вале дар қароргоҳи Барселона ҷашни нав оғоз мешуд. соати 3 шаб онҷо мусиқӣ садод медод, одамон каф мезаданд ва қаҳрамони шаб Жоан Лапорта ҳатто ба рақс даромада буд. сабабаш ҳам ҷиддӣ буд. Лапорта расман пирӯзии худро дар интихоботи президенти бошгоҳ ҷашн гирифт. тибқи натиҷаҳои ниҳоӣ ӯ тақрибан 68% овозҳоро соҳиб гашт ва ҳамин тавр бори дигар боварии аъзои бошгоҳро ба даст овард. ҷашн зери гимни Каталониё баргузор шуд. Лапорта бо табассуму шодӣ рақсид ва бо ҷонибдоронаш ин пирӯзиро таҷлил кард. манзарае ки бештар ба ҷашни қаҳрамонӣ монанд буд, на ба анҷоми як интихоботи расмӣ. бо ҳамин натиҷа Жоан Лапорта барои муҳлати чоруми худ дар курсии президенти Барселона боқӣ мемонад. акнун мухлисот умед дорад ки баъди ин ғалаба дар интихобот ғалабаҳо дар майдон ҳам бештар хоҳанд шуд. вақте ки дар ҷаҳони UFC ду хислати оташин ба ҳам наздик мешаванд, ҷанг ҳатто пеш аз ворид шудан ба октагон оғоз мегардад.
این دفعه مرکز دقت رقابت گرم حمزه چیماєв و شان استریکلند است. در یک طرف چیماєв رزمگری که با اسلوب خشمگین، فشار دائمی، گوشتن بهترین، اداره‌کنی بی‌سابقه در زمین و مبارزه پرقوتش رقیبان را نفسگیر میکند. برای او جنگ عادتاً به یک سیناری شناس تبدیل می‌یابد. همه را پیش از رقابت دیوانه میکند، مخلصان را عصبی میسازد، حریفان را به جنگ و جنجال میکشد. در داخل اکتاگون همان گونه میکپد که دست و پای حریف کار نمیکند. از همین سبب مخلصان او را برز مینامند، مثل گرگی که به شکار میبراید. استریکلند چی؟ شخصیتی تماما دیگر. او نه تنها در اکتاگون بلکه در میکروفون هم جنگ میکند. رزمگر آمریکایی با سخنان تیز و بی‌رحمانه‌اش مشهور است و همیشه آماده است رقیب را هم با گپ و هم با موش سنجد. اسلوب او در اکتاگون ایستادگی، ضربه‌های پای در پای و فشار روانی بر رقیب. اگر این دو نفر واقعا روبرو شوند، این تنها یک جنگ نخواهد بود، این برخورد دو طرفی کلان میشود. چیماєв با قوه مبارزه زمینی میخواهد همه چیز را زود حل کند. استریکلند باشد کوشش میکند جنگ را در راستا نگاه دارد و با ضربه های پای در پای رقیب را خسته سازد. مخلصان علیه انتظار چنین برخورد آتشین هستند، چون وقتی که چیماєv و استریکلند در صحنه قرار میگیرند یک چیز قریب کفالت داده میشود: آرامی در آنجا نمیماند. در اکتاگون یا بیرون از آن این رقابت بوی جنگ حقیقی را دارد، اگر به شرط چیماєv باز دست و پای استریکلند را در زمین نبندد. در فرمولا 1 بعضا چنین روزها می شوند که یک باره چند تاریخ نوشته می شود. گرانپری شانگهای محض همین گونه بود. یک سابق قهرمان پودیوم اولش را به تیم نو گرفت و یک جوان 19 ساله باشد تمام سرنشینان را حیران کرد. قهرمان اساسی روز کیم آنتونلی گردید. پیلوت جوان مرسدس با راندن باوری بخش به خط مرا اول رسید و اولین پیروزی خود را در فرمولا 1 به دست آورد. برای آنتونلی همگی 19 ساله این نه تنها غلبه بلکه یک اعلان جدی به تمام رقیبان شد. در چمپیونات ستاره نو پیدا شده است. در همین مسابقه لوئیس همیلتون نیز به یک مرحله مهم رسید. بریتانیایی که این موسم با فراری گذشته است، بار اول با تیم ایتالیایی با پودیوم برآمد. او مسابقه را در زینه سیوم انجام داد و برای مخلصان فراری نشان داد که همکاری آنها میتواند به نتیجه‌های جدی برسد. همینطور گرانپری چین یک بار دو قصه جالب پیشکش کرد: دبیوت پیروزمندانه جوان 19 ساله و اولین پودیوم همیلتون با فراری. و اگر چنین سناریوها ادامه یابند، موسم فرمولا 1 هنوز بسیار سورپرایزهای دیگر هم دارد. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.